B-Square News TV. Ubwonko ni igice cy'igitangaza ku mubiri w'umuntu. Ni kimwe mu bice by'ingenzi byubatse imikorere y'umubiri wacu. Ariko se mu by'ukuri ni iki kiri mu bwonko gituma abantu bamwe bagaragara nk'abahanga badasanzwe? Bamwe babita abantu badasanzwe, ariko abandi babifata nk'impano. Ushobora kuba wibaza abantu ba mbere ku isi b'abahanga kurusha abandi muri iki gihe. Ubu rero nibwo ngiye kukugezaho abantu 10 ba mbere muri bo muri iki gihe hagendewe ku bipimo by'ubwenge, aribyo twita intelligence quotient IQ, bariho nk'uko tubikesha ibinyamakuru nka People na Wonders Lists. Igipimo cy'ubwenge IQ ni amanota yose akomoka mu bizamini bisanzwe cyangwa andi magerageza byagenewe gusuzuma ubwenge bw'abantu. Umuntu wa 10 rero akaba yitwa Garry Kasparov, akaba afite IQ ya 190. Kasparov yatunguye isi ubwo yakinaga umukino wa chess na mudasobwa ishobora kubara imyanya miliyoni 3 ku masegonda mu mwaka w'2003. Ni umwarimu mukuru w'umukino wa chess ukomoka mu Burusiya. Ku myaka 22 yabaye umukinnyi wa mbere ku isi ukiri muto muri uyu mukino nyuma yo gutsinda uwari uwa mbere witwaga Anatoly Karpov. Uwa kabiri, uwa 9 bamwita Philip Emergor, akaba afite IQ 190. Philip ni injeniyeri wavukiye muri Nigeria, akaba umunyamibare, umuhanga wa mudasobwa n'umuhanga mu by'imiterere y'isi, geologist. Ni umwe mu bantu babiri batsindiye igihembo cya Golden Bear Prize cyo mu 1989, igihembo cyatanzwe na the Institute of Electrical and Electronics Engineers kubera gukoresha imashini idasanzwe ihuza mudasobwa no mu kumenya imirimo ya petrol. Uwa 8 amwita Marvin Vos-Savant, akaba afite IQ 190. Mu mwaka w'1985 nibwo Guinness Book of World Records yemeje ko Vos-Savant afite IQ 190 nk'uko byemezwa n'urubuga rwe. Yemeje nk'umugore wa mbere w'umuhanga ku isi inshuro 5 cyangwa se imyaka 5 yikurikiranywe, aho yagiye atsinda mu bizamini bitandukanye bya IQ. Uyu kandi ni umwanditsi uzwi cyane wa Parade Magazine. Afite page yise Ask Maureen. Abasomyi be boherezaho ibibazo bikomeye ku ngingo zitandukanye bamubaza akabisubiza. Uwa 7 ni Mislav Davek, akaba afite IQ 192. Ni umwarimu w'imibare ukomoka muri Croatia, uza ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abantu 10 b'abahanga kurusha abandi ku isi. Yashinze umuryango General Society abereye n'umuyobozi uhuriyemo abantu ba mbere bafite ubwenge budasanzwe ku isi. Uwa 6 akamwita Rick Rosner, akaba afite IQ 192. Wonderlists ivuga ko urebye Rick Rosner utatekereza ko ari umwe mu bantu ba mbere bafite ubwenge bwinshi ku isi. Afite imyitwarire n'imibereho idasanzwe nkaho yamaze imyaka itari kimwe na ari bounce mu kabari. Ni umuproducer kuri televiziyo wamenyekanye cyane kubw'ikiganiro yise Chips. Uyu yaje no kubasha gushinga televiziyo ngendanwa ikoresha satellite afatanyije na Direct TV. Uwa 5 bamwita Christopher Michael, akaba afite IQ 195. Langan ni umuntu wiyigishije w'umunyamerika, bivuga ko afite IQ iri hagati y'195 na 210. Yavuzweho kuba umuntu ufite ubwenge kurusha abandi bo muri Amerika, ndetse ni umunyabwenge kurusha abandi ku isi itangazamakuru. Yatangiye kuvuga afite amezi 6 y'amavuko, byongeye kandi yiyigishije gusoma afite imyaka 3 gusa. Langan yashyizeho inyigisho yerekana isano iri hagati y'ubwenge n'ukuri, is cognitive
theoretic model of the universe. Uwa kane ni Dr. Evangelos Katsioulis, akaba afite IQ y'198. Dr. Evangelos wamenyekanyeho kugira amanota menshi mu bizamini byo gupima ubwenge ni umugereki ukora akazi w'umuganga n'umuganga w'indwara zo mu mutwe. Yabonye impamyabumenyi muri filozofiya, ikoranabuhanga mu bushakashatsi mu by'ubuvumbuzi na psychopharmacology. Niwe washinze World Intelligence Network, umuryango mpuzamahanga w'imiryango ihuza abantu bafite IQ hejuru. Yashinze kandi umuryango AAAGR, itsinda ry'abakorerabushake bashinzwe gutahura no gushyigikira abantu bafite impano mu bugereki. Uwa gatatu ni Kim Yong, akaba afite IQ ya 210 hamwe na IQ yemejwe ya 210. Injeniyeri mu by'ubwubatsi ukomoka muri Korea, Yong ubwenge bwe budasanzwe bwagaragaye akiri umwana muto. Afite amezi 6 yashoboye kuvuga no kumva ikinyakoreya n'izindi ndimi. Afite imyaka 3 yashoboraga gusoma indimi nyinshi harimo igikoreya, ikiyapani, ikidage n'icyongereza, kimwe no gusubiza ibibazo bigoye by'imibare. Yashizwe mu gitabo cya Guinness World Record mu bantu bafite IQ iri hejuru. Uwa kabiri ni Christopher Hirata, akaba afite IQ ya 225. Christopher yari umuhanga kuva mu bwana bwe. Afite imyaka 13 gusa yabonye umudari wa zahabu mu mikino mpuzamahanga ya fiziki. Afite imyaka 16 yakoranye na NASA mu nshingano zayo zo kwigarurira Mars. Afite imyaka 22 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga ya kaminuza muri kaminuza ya Princeton. Hirata ni umunyabwenge wemewe, ni umunyamerika w'umuhanga mu by'ikirere n'inyenyeri. Kuri ubu yigisha astrophysics mu kigo cya OSU gishinzwe isanzure ry'ikirere na astroparticle physics. Uwa mbere ni Terence Tao, akaba afite IQ ya 230. Ni impano ye ya IQ itangaje ya 230. Terence Tao ni uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abantu bafite ubwenge bwinshi ku isi. Ni umushinwa wavukiye muri Australia ufite ubwene gihugu bwa Amerika. Ku myaka 8 gusa Tao yatsindiye amanota 760 mu bizamini bihaga abantu mbere yo kwemererwa kwinjira mu mashuri makuru. Ahabwa impamyabumenyi y'ikirenga na Princeton afite imyaka 20, maze afite imyaka 24 aba umwarimu muto ukiri muto wuzuye muri kaminuza ya California. Yabonye ibihembo byinshi bitandukanye nk'igihembo cy'ubushakashatsi bw'ibumba cyo mu mwaka wa 2003, igihembo cy'urwibutso rwa Beecher mu mwaka wa 2002 n'igihembo cya Salem Prize mu mwaka wa 2000. Murakoze. Now